Ndabashimiye mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ducisha kuri ino YouTube channel, ndagushimiye wowe wabashije kuba wakanda subscribe, kandi nawe ukigeraho bwa mbere ndagusaba kuba wakanda subscribe kugira ngo urajye ubasha kubona ibindi bintu twaporodinze. Twakomeje n'ibyapa. Iki cyapa kivuga iki? Umuvuduko ntarengwa kuri 30 kilometero ku isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. B, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. C, umuvuduko uri hejuru ya 30 kilometero mu isaha. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Twakomeje. Icyapa gikurikira kivuze iki? Ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, umuvuduko utarengeje. D, inzira y'abanyeshuri. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Twakomeje. Ahangaha inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri. Uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ahangaha A, kunyuranaho gusa, ntugaruke iburyo bwawe. B, kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C, hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D, gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ahangaha igisubizo nyakuri ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Twakomeje. Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B, kunyuranaho ntibyemewe. C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D, ku gisate kiri ibumoso cyangwa iburyo. Ahangaha igisubizo nyakuri ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Twakomeje. Ni uwihe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Ahangaha igisubizo nyakuri ni C, umuyobozi ubifitiye ububasha. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe guhagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo nyakuri ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. Ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Ahangaha ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? A, B, C, D. Ahangaha igisubizo nyakuri ni C, icyapa gitegeka gikoze muri C. Twakomeje. Ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? A, B,
ni C cyangwa ni D? Weho ubona igisubizo nyakuri ari ikihe? Aha ngaha igisubizo nyakuri ni B. Iki cya B, nta kinyabiziga cyemerewe kuhanyura gifite moteri icyo ari cyo cyose. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura iki? Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. B, C nako C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. B nako D, birabujijwe kunyuranaho. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni D, birabujijwe kunyuranaho. Twakomeje. Imbere yawe iki cyapa imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Uri kukibona imbere yawe. A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuhinjira. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Twakomeje na iki cyapa gisobanura iki? A, umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho banyura bazengurutse. C nako D, ibibazo byose nibyo. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni C, aho banyura bazengurutse. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura iki? Iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjiramo mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni B, umuhanda utaringaniye. Twakomeje. Icyapa gisobanura iki? Umuyaga w'intambike. B, urusaku rw'umuhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni A, umuyaga w'intambike. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Iherezo ry'umuhanda urombaraje w'ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta nzira ihari. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni B, iherezo ry'umuhanda urombaraje w'ibice byinshi. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni C, ifungana ry'umuhanda. Icyapa gisobanura iki? Isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni B, inzira idakomeza. Twakomeje. N'iki cyapa. Iki cyapa gisobanura iki imbere yawe? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe.
C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Wakora iki ubonye iki cyapa imbere yawe? A. Guhagarara gusa. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara n'iyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Aha ngaha igisubizo nyakuri ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ok, ndabashimiye mwese twabanye, ndagusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, ndagusaba no kuba wakora share and comment.